DC Chairman Achopan Table China Maharaja China Maharaja no Kulomaya Paru Pai Chopaja China EM Tribal Welfare China MDC China member Table China MYD President Kanchiko Table Joto Social Activities Tonai Okamini Joto Tapok Table Huksono Pipeline Hamjangma Ti Kulomaya Paru Ang besikok saya China Maharaj ni khokti chin khnalainai ang thai chikang sanai to sai thangkha je China Maharaja sungno je hajangmani chu nirokno je hajangmani chu bai phata bi phaiwi je sikok kaham saphai haiphan hajaya boni proman ne tini chungno kha aro jaga 500 seated rona ni bagoi tini foundation ustun lei program khaika China TTADC ni फाइसिंगते जे सामन खाइ दंमानि चिनि महाराजा बाय जों डाइरेक्शन रोजागै इंस्ट्रक्शन रोजागै जत कम्युनिटी नि डेभलपमेंट नि बागै जे आसुक साखथारै जों सामन खाइ दंमानि जे बाद बाकी बरं रंके फाइ साफायनाय जे तिप्रासानि उन्नति नि बागै तिप्रासानि डेभलपमेंट नि बागै बरं सिवान सकुफु आंनिरनो कायसा कक सानि मुसुगो जे चिनि महाराजा Chini besani bobisot chini besarone fisher no je wansok mani chu ono kuno borok rok wansok ya je chini besarone develop khai ni bagai maharaja sakthar samung khai mani chu teke bo samung khaya hani bang chung tini chini titi edisini ngoi chini ti prasani ham khai ni bagai je samung khai tongmani no chung joto lukurok lukha ne yang asa khai Tani ke ek sobayo chini ADC tumak khai ma ke bubuchia haisi 35 বছর chini sai sikang ADC chalok jakha phiaba chini am sayo ADC ni kuno establishment kore chini am sayo kuno ADC ni institution kore जों महाराजानि नेतृत्वे फाइबानि यागलो निरक नाय नायदि chini kila am sayo simi chai nai sina chini oro ta auditorium kotoma gori academy o tangmani cheng tongo Chini tulisirang o football ground nini community hall bagma o nini phungpuileng o football ground angje kotor no chisanai oma haike sport school maharaj saktharmani bagoi ne maharaj chini am chaino develop khai ni wan chomani bagoi ne sport school jeta udaipur hayo ungyakho tini agartala o si sport school ni khnawo pheba chini am chaio sport school tobokha Udaipuro tangje oichini oro sokpaina जोंनो बैसागो उदयपुर परेफ्राव बरनि उदयपुर वाटर सप्लाई रो कनेक्टिविटी नोगु फ्याचिनि किला आम चाहियो आथ्रपला आम चाहियो वाटर सप्लाई कनेक्टिविटी सपाइते 25 बोसोर का काहेसि जोंरनो साइमानो बरक जुनो हामजाया जोंरनो साइमानो बरक चिनि बाबै मानसया तिनि चिनि महाराजा फाइमानि यागुलो जों चिनि अमाहाय एडीसी आम चाहियो गोबां माने एडीसी नि इंस्टिट्यूशन खाइजाखा प्लस चिनि कम्युनिटी वाइज डेभलपमेंट चिनि समाजपति रनो अनारियम खाइखा अनारियम रखा जो तो चिनि कल्चर ट्रेडिशन नो प्रमोट खाइने नि बागै प्रोटेक्शन खाइने नि बागै जों जो तो कम्युनिटी बेस जों प्रोग्राम खाइने नि बागै रां रखा तिनि अरो मल समनि चिनि तामसनै सेंक्रां फेस्टिवल बुसुं रखा 3.5 लाख तिनि ताक प्रोग्राम होनाय आरो चिनि तिति एडीसी सिराव गेस जत जागा जत कम्युनिटी नो डेभलप खाइने बागै जे महाराजा साथार मनि हाय महाराजा चुनो हाजाक मनि हाय जत कम्युनिटी नो इक्वली अनु कुनो बरक हामजाया अथच ताबो चिनि बसकागो फाइ काहाम साफायने हाय चिनि तिप्रासार नो बरक सि जत निसै हामजाको नै खुलु फायने गेस वानथनि नांगो बुचिनि नांगो आं आसे कबां साया नरनि फिलिं नरनि वानसम अबो वानसम नायदि जोंनो चिनि महाराजा हामजां माहाय चिनि बागै जे महाराजा साम तांनि नाय माने हाय केबो तांया हायसि गेचिनि एडीसी आसो माहाय डेभलपमेंट साम खाइ तमनि निराव बाहाय न जोंनो जरारदि लगिरदि आसो सावै जतनो हायनि हाय हामबाय खुलुमखा जतनो खुलुमखा